Grade 12 sizokwenza le part ye trigonometry bekade isele sasikuthembise ngayo ukuthi ke angeke size silontuzaneni siyokwenza ezinye izinto singakadluli lana singakaqedeleli paper 2 wakho. Sicabanga ukuthi le part le esizoyenza njengamanje ipart yokugcina ku paper 2 okusho ukuthi thina into esizokweleta yona manje sikweleta kuphela le part ka paper 1 esibiza kuthiwa i-mensuration. Kuyabonakala shuthi ipart ka paper 1 leyo, but for now asike sifocuseni ku paper 2 wethu suqede wonke sazi ukuthi ke awusashodelwe ilutho paper 2. Kuyabonakala right. Silana ke la kule part le yenu nina grade 12 kunina abafundi njengamanje enilungiselela ukubhalela grade 12. Sicabanga ukuthi ke ngendlela esizoyichaza ngayo le part lena ibizwa kuthiwa ilokhuzaneni, ibizwa kuthiwa i-2D 3D. Kuyabonakala shuthi la kuzoya ngokuthi bona bathanda ukutesta ngani. Siye sihlanganise sithi thina i2 and 3D shuthi dimensional, ud umele udimensional. Shuthi ke ngamanye amazwi ke bafundi, wena ke mengabe kuthiwa buqale lapha kwa grade 10 wasuya kwa 11 nanithestwa nge1D naseniphinde futhi nithestwa nge2D. Ngamanye amazwi ubukubona kanjani na ukuthi i1D le i1D ingalesi sikhathi uthola ukuthi ke une diagram ekanje yana, yayibona leyo nto i1D leyana ngoba phela ke vele iveza triangle eyodwa. Meke ama triangles abangaphezulu kwa 1 sike kuvele kwesinye isikhathi kuvele i2D, kwesinye isikhathi kuvele i3D, but kwa 11 into ade siyinothisa njalo besihleze sine 3D sine 2D lapha yana. Okusho ukuthi la ka 12 base beya upgrade, okusho sesizotestwa ngani manje nge3D ukuthi ke ngamanye amazwi yakwazi ukudlala izinto zakho zidlaleke right. Asike sikhumbuzaneni kubafundi abahle abanontuza abalalele njengamanje ukuthi ke sizokwenza njani lana right. Ka grade 12 into esizofocusa kuyona kakhulu njengamanje sizofocusa ekuthenini isikhumbuzaneni ukuthi ke before siyokhuluma ngale 3D iziphi izinto mhlambe ezodingakala ukuthi ke ezobumhlahlandlela wephepha lakhe ekuthenini ke ukwazi ukuphendula right. Number 1 excuse me, uzoba nalento esibiza kuthiwa i-right angled triangle. Kuyabonakala and lona hlobo la leya triangle besilibona kakhulu kwa grade 10 lapho khona kwa grade 10 size sawuchazela khona sathi ke saze sabafundisa ukuthi ke osine nabo cos nabo tan bakheka kanjani. Wena nje mangase kuthiwa manje uthatha isinqumo sokuthi ubuyele emuva kulama video lapha ka grade 10 kuma video ka grade 11 ilapho khona uzofika ubone ukuthi ke izinto zakhona zayidlaleka kanjani. Kusho ukuthi ke lezo zinto ezizokusiza kakhulu ekuthenini ke develope ulwazi lakho. Kuyabonakala and siyaphuma ke lapho ke and ezinye izinto ade siloke sigcizelela lapha yana ukuthi ke uma ngabe kuthi udila nama diagrams akanje yana awaka grade 10 sonke isikhathi uyohlezi une right angle triangle. Ngamanye amazwi yona ke ayidingi izinto eziningi umfundi njengamanje olalele olungiselela iphepha la ka grade 12 uyodinga ukuthi lo muntu loyana umazi ukuthi usin theta wakho uyohleze opposite over i-hypotenuse and umazi ucos theta wakho ukuthi uyohleze adjacent over i-hypotenuse, umazi utan theta wakho ukuthi uyohleze opposite over u-adjacent. Zonke lezi zinto mengabe zelamana and uyazibona ukuthi ke iyona khiye wakho ke lo we-exam wokuqala. Mengabe ubona into kanje yana musu kuyikhohle ukuthi ke uyotestwa ngayo iyohlezi khona njengoba nje sebeyiqalile kwa grade 10. Ngamanye amazwi nawe grade 12 wena mfundo olalele njengamanje olungiselela iphepha la ka grade 12 angeke uzulahlwe kodwa izoba khona ephepheni. Into yosiza kakhulu ukuthi ke uyikhumbule ukuthi kwa grade 10 bekwenziwani ngayo. Shuthi ke njengamanje ke shuthi ke lezazinto lezana mekuthi usuyikhohliwe awuhamba ohlala phansi ulokuyifunda ubuye futhi uzisho ungasayiboni until uzugcina usumaster wazo, okuchaza ukuthi ngalesikhathi usuyimasterishileke, okuchaza ukuthi usuready ukuthi ke imhlazane seyiphuma ephepheni uzokwazi ukubhekana nazo. Kuyabonakala right. Siyaphuma ke lapha sohlala kakhulu lapha yana
fundo lalele njengamanje siye kulo lahlobo loliyano lokuthi ke uma ngabe ngelinye ilanga unikezwe itriangle enganawo 90 degrees and thina lapha kwa 11 besitreata ngama formula athile size sabaprovela wona lawo ma formula abizwa ngoba lapha yana abizwa ngabo sin over a i-sin rule nobani ke ne-cos rule and sabonisana lapha kwa grade 11 ukuthi ke lo lahlobo lama equations lo lahlobo lama formula lusebenza kakhulu ekuthenini ke lukwazi ukusisiza uma ngabe unganawo 90 degrees and size sal-apply kaninganingana ngokwani lapha yana ngokwama lokhuzo wama examples akhona and sathola ukuthi ngempela liyasebenza shuthi ke asisazothembela ku 90 degrees ngoba manje sekhona umuntu ozokwazi ukuthi ke noma into engabe ngayena 90 degrees athi ke mina ngikhona ngizokwazi ukukhipha kulezo inkinga mengabe ngikhipha kulezo inkinga okwenza shona ukuthi uyangikhumbula ukuthi ngisebenza kanjani ke and lama formula kithi singakuthembisa kuyona manje mfundo lalele njengamanje iphepha la grade 12 and osefuna ukubona ukuthi iphepha la grade 12 liyophenduleka kanjani sithi kuwena ke manje lama formula musu kwa crema ngoba kwi question paper yakho ngemuva izobe ikhona iformula sheet and then alawa ama formula alandelana kanjeyana futhi abhaleke kanjeyana wena kubalekile ke kuwena ukuthi ke uma ngabe usungena kuona ukhumbule ukuthi lawa ama formula njengoba njeyana and uyowa apply ngayiphi indlela and le yokuqala ke sitheme ngabe sikhuluma no grade 11 and mekuthi mhlawumbe uzokubuyele lapha kwa grade 11 sathi thina ke lo umuntu okuqala uyobetholakala ngokuthi ke kwi diagram yakho kwi triangle uzoba nama angles awu2 mase uzoba ne side elilodwa lapho kuyobe kufunakala ukuthi ufuna iside elilodwa mengabe kungenjalo ke okuchaza ukuthi uyoba nama side awu2 mase uzoba ne angle eyodwa wena kuyobe kufunakala ufuna iangle eyodwa kuyabonakala and mengabe ihamba kanjalo okuchaza ukuthi ke uyobe usukwazi ukuthi ke udile nani ke ne sin rule uthi ke unumber 2 lapha yana mina njengoba ngukhosi and njengoba ngukhosi musa ke phela nami ukungikhohlwa ukuthi ngiyohlezi ngiba ne side mase thina ke thina ama side awu2 sizoba ne angle izoba phakathi nendawo zohlukanisa kuyabonakala ngamanye amazwi lonto ikhanda uv mengabe uthola isituation ekanjalo wena ke ohlala phansi mase uyajabula ubone ukuthi ke i-cosine rule iyona impela le ngafundiswa ngayo kuyomela ukuthi ngi-apply njengoba injalo mengabe usuyibonile ke izinto zakho ave ziyoba lula usuyazi ukuthi ke i-cosine rule ayishayanga eceleni and ngizophuma nayo iphila njengoba injalo and mase ngene enye rule emva kwaloko ethini na ethi le rule lena once nje wabona izinto ezikanjeyana usplitter izinto zakho. Alright, la maseka 11 sithi thina ke uyawahlukanisa ama diagrams kuyazwakala and mengabe kubophile ndawonye uyawahlukanisa kahle uyidwebe triangle eyodwa ibonayo wonke wabhale ngokwahlukana mase wabhalile ke mase usebenza le enama values kusho ukuthi ke enezinto eziningi ezibonakalayo besenza njalo ka 11 and bakuthokozelile kakhulu ke sisefisa ukwazi ukuthi ke ngabe la ka 12 baqhamuka nakuphi okusha okuzokwazi ukuthi kuhluke kulokuyana noma kuzo add kona sambeni nako ke sikuboneke owaka 12 kusho ukuthi lo ona ezathi sesiyazi ukuthi wonke lona ke olapha ya sizokwazi ukuthi simtreat ngendlela efanele right siyalapha yana ke manje siya kwi 2 and 3D kunento ebizwa kuthiwa i2 and 3D and so focusa kakhulu ke manje ngoba i2 vele kwa 11 siyenzile but i3 iyona lefuna ukuzophazamisa uhlelo lethu oluhle kangaka kuyabonakala and then kuthiwa lana ke i3D isebenza with a plane yini ke plane bafundi sesithi thina ke manje awukucabangeke manje and umqondweni wakho awubeke lokhu ukuthi ke lapha yana uzoba ne rectangular flat kuyabonakala ngamanye amazwi mengabe sikhuluma ngerectangular lapha yana shuthi mengabe sikhuluma ngento flat sibona kanjani kuna ngerectangle right okushuthi ke into ezoba kanjani kuna
ekushuthi ke into ezoba kanjena shuthi mengabe sikhuluma ngento eflat good people into enjeyana ke right sikhuluma ngento ehorizontal shuthi le rectangular yethu singayishintsha noma ingayiphi indlela but bona base be decide ukuthi ke ayibe horizontal kuyabonakala shuthi into kanjeyana nakuba idiagram yethu ingadwebekile kahle futhi ekuzubona ukuthi njengoba ilapha yana ihorizontal kodwa ngomqondo wakho ngoba vele ucabanga mathematically and awuyithathe ke leyanto uthi ke ime kanjeyana right uma ngabe usukwazi ke lokho kunezinto lapha yana ezavela and abayidiscover emva kwaloko base bethi ke awuku ignore ukuthi ke umhlaba esikuwona and round kuyabonakala ngamanye amazwi na ukuthathe ukuthi ke uthathe ukuthi la emhlabeni esikuwona ume njenge shape lesibiza kuthiwa yini ke i-rectangular ngamanye amazwi kushuthi ke nawe mengabubuka ucabange nje lapha endlini ukube ngempela mengabe uthatha njengalo umajina wenza amalokhuzaneni uba nalomqondo ukuthi ke endlini shuthi mina ngihlele emhlabeni o-round ngabe uhlezi uwa zonke izinsuku and ngokuthi ke yasebenza leyo math and njalo mengabe kuzokwakhiwa benza sure abantu ukuthi bayenze surface ibe flat kuyabona and ushuthi wena uhleli kuyini lapha yana kwi-rectangular ngamanye amazwi wena noma thina sibuka iflow yakho ukuthi ke i-rectangle indaba lingena igama elithi ke angular ngamanye amazwi uyazibona indonga leziyana ziveza i-shape yaleyanto ephansi yakhe ke lapha phansi ingakho noma lo muntu evela loyana but nasesiridi iphansi lakhe kodwa ama-side siwafihlile ngenxa yokuthi asifuna ukuconfuseka ingakho leyanto ingena phansi kwegama elithini lapha yana lithi rectangular ngamanye amazwi kube besimrida nje sithi lo muntu simthatha nje kanjeyana and bezoboba lapha yana urectangle ngamanye amazwi ke uma ngabe kuthiwa sekukhona izinto ke lapha yana esezimakhile njengoba na uhleli lapha endlini uyabona ukuthi ke uhleli kwini kwi-rectangular ngamanye amazwi i-rectangular prism and mengabe uthi uyayibuka lapha yana usuyabuka ukuthi hayibo nginazi indonga eziseduzane kodwa lezi indonga zirepresentani na bengeze zikwazi ukwakheka uma ngabe ke ishape le lapha phansi ingekho strong ngamanye amazwi ya shape lapha phansi and irepresentwa yini na irepresentwa yilezi indonga esizibonayo thina mase sixoxa ngendaba ephansi sithi ke le ndaba ephansi idala ukuthi ke lezi indonga zikhuphuke ngendlela eright mangabe sibuka udonga loliyana namhlanje thina simangaza ukuma kodonga size sithi ke waze wayakha kahle indlu shuthi lo muntu unesandla esiclean ngendlela iblocks yakhe alibeke ngayo ingobani na ulandele i-rectangle lapha phansi kwase kwakhekani lapha yana ke i-rectangular and ingakho ke siba naleyanto leyana sesithi thina ke manje ukumajine kumhlaba ukube ukuleyo situation kanjalo esibiza kuthiwa i-rectangular and mengabe kukanjalo ke manje awukubukeke lapha yana ke excuse me if we extend this flat surface indefinitely ngamanye amazwi ngokunganamkhawulo angiyizwa lona bekuthiwa indefinitely ngamanye amazwi ngokunganamkhawulo lokho nje sambile siya extenda siyadonsa omunye udonsa le omunye udonsa le ingakho lo muntu usuke kuleya shape wagcina esencinzeka ngoba labantu abasabonani ukuthi ke and kushuthi sidonsa kanjani sekunabantu abakhathele lapha yana bagcina sebema and ngaleso sikhathi labo abasalo beqhubekile beyidonsa leya shape kuyabonakala ngoba bafuna ukukhavani bafuna ukukhava umhlaba wonke ukuthi ube njani ke ube i-rectangle kuyabonakala ngamanye amazwi mengabe zobe i-rectangle wagcina sefomeka kanjeyana lo wamuntu asike siyibukeni leyo nto ukuthi sithathe sibeka phi na and then kwaloko ke into elandelayo lapha yana there's something abayinothisa lapha yana banothisa ukuthi lo muntu lo uyi-horizontal plane uma ngabe sithi thina into i-plane shuthi la sikwazi ukuma khona singabi nankinga noma shuthi yileyo ndawo kuvuleka kwaleyo ndawo leyo siyibiza kuthiwa iyini ke i-plane ingakho ke namhlanje sunabo Cartesian plane and abo Cartesian plane baqhamuka phi na baqhamuka kuleya
rectangular. Cabanga lo mqondo walama mathematician njoba namhlanje saqhamukisa kwathi y and then mase kuzoba khona x and oqhamukaphi na leyo yayiqhamuka kule yanto. Kunento kabayenza lapha yana ngendlela abadonsa ngayo izinto lapha yana. And mangabe unothisa and ibona basebethi okay asike sibuke lana ukuthi ke what if mina thola ukuthi ngizosidwebela nje ulayini mengabe ngidweba ulayini lapha yana udweba phakathi nendawo ulayini olayini bamaba intersectane ngendlela abazo intersectana ngayo and ishuthi bayilandela le yanto base bayawudweba ulayini kuyona ihorizontal plane kuyabonakala and mengabe bewudweba lo layini bukusisa kahle ungalahleki la and bukusisa kahle shuthi ngendlela abawudweba ngayo and base beyanotice abawubeka nje noma kanjani ulayini. But bengabe bawubeka ngesizathu sokuthi ke bafuna ukubuka ukuthi ke kulo line nje kufana njengokuthi kubekwe ini lapha yana kubekwe abolayini kanje nansi rectangular and kubekwe nawo ulayini wakho oqala lo wase kuzobekwa omunye ulayini wesibili kuyabonakala izinto ezihleli nje ngaleyo ndlela shuthi ziya intersectana and abana ndaba nokuthi ke lapha kule rectangular and labo layini bengabe bebekiwe bayaya yini emakhoneni but bamedane nje badwetshwa nje phakathi nendawo and mase beya notice something ukuthi uma ngabe bethatha le pole bezoyibeka lapha phakathi nendawo la intersectana khona olayini kuyabonakala and into eyenzakalayo lapha yana ba notice something eyenzakala kubona specially ngamanye amazwi uma ngabe kuthiwa mina lapha yana olayini bami and sengibadwebileke nakhya and olayini mengabe ngibabekile lapha phezulu nababothi bame kanjani labo layini and kulela point uma ngabe ngibeka lana phezulu kwepoint sengiyanothisa lapha lo umuntu uzofika benjani ke aform u90 degrees and mengabe ngithi ngiyanothisa ngempela u90 degrees ufomekile lapha phezulu kuyabonakala kulabo layini and mengabe beformeke u90 degrees and ulayini wakhe kushuthi ke babeke manje vertical pole vertical pole yamedane yazakhela lapha yana yazakhela u90 omeka nje yana waphinde futhi kwafomeka omunye u90 shuthi le yanto leyana babedlala ngani lapha yana babedlala ngokuthi ke phakathi nendawo lapha somewhere and mengabe ubeka ipole ethile and o90 bayafomeka njengalana ngithi uyibona iplane nathi ngiphethe and mengabe ngibeka irula lapha yana ngidweba ulayini and lento le isho ncamashi ukuthi ke mengabe kuthiwa kunama lines awu2 engiwadwebile lapha yana kule lokhuzaneni kule plane and mase ngimisa phakathi nendawo and labo layini laba bazofumana nale yanto sizokwenza lenye example ezokwazi ukuthi uyibone 100%. Ngamanye amazwi wena okwamanje ukubambelele ekutheni ne horizontal plane mase sizoba no line of vertical and mase exhumana nalabo abantu siyathola ukuthi kufomeka abo9 usethuke seqhamuka lento ukuthi ke still lento kumina yakayenzi sense kwenzeka kanjani ukuthi u90 abhende lapha yana and sizophendula lapho ungakhathazeki sizophendula nje kahle kakhulu right asike sibukeke lana ke manje uma ngabe kuthiwa unente kanjalo and uyayibona ukuthi uma ngabe kuthiwa mina ke la and lo layini engikhuluma ngawo bukusisa kahle ke manje ungalahleki lo layini engikhuluma ngawo nawo ya angisho yabo and shuthi ngubeke kwi surface ethile lapha yana right and mengabe ubukisisa kahle lapha yana ke manje bukusisa kahle ke kufana njengokuvula ipage akithi ngubeke la kufana njengokuvula ipage uma ngabe ngivula ipage kufomeka ba lapha yana kufomeka u90 degrees niyayibona leyo nto and mengabe ngivula ipage elinye kufomeka ba lapha yana u90 degrees ibaphi labo line engikhuluma ngabo lapha yana lo line engikhuluma ngawo lapha yana yilo line abagudla lapha yana kuya ngokuthi ipage lakho livule endlelani kuyabonakala ingakho siba naliyanto vertically yilo line ola kule A4 paper njenge exercise mengabe usuthi uyavula ke lapha yana uvula u90 wakho kuya ngokuthi wenimise kanjani leyo nto kuyabonakala and nalo umuntu ukhanda ilokhuzaneni yakhe ukhanda u90 wakhe izona zonke ke izinto lezo bafundi ekuyomela ukuthi nenze njani ke nizikhumbule ephepheni ngoba mangabe usubona u90 obhendile kahle lo 90 kahle no90 lo akametananga nje wasiqhamukela emoyeni
kodwa waqhamuka kule party le ikhona le nanti khona nayibona leyo nto mengabe kuyikhona and ibusisa kahle ke manje buka ngendlela abavuleke ngayo lo 90 lo mengabe sisikwiza kanje lo 90 lo ngempela nangya lo 90 lo nangya kuyabonakala izinto ezikanjalo ke ezaqhamuka and izenza nomqondo othile ukuthi ke ni understand 100% ilokhuzaneni i3D ngobani ihamba nalezo zinto ukuthi ke uma ngabe nje wena uvula iexercise immediately nje uvula and le yanti izoqhamuka nabo 90 degrees but u90 wakho ngeke uzuyenze emoyeni shothi lento le yavulwa ihleli kwiplane thizeni and mengabe ihleli kwiplane thizeni nayibona sisiyayenza isense and nansi ya and mengabe uyivula kanjalo and o90 bayakhaveka lapha phansi mengabe bekhaveka ko90 ncamashi nale plane lapha yana izona zonke izinto lezo ezenzakalayo ephepheni fanele ube nomqondo othile wokumagina izinto and masuyazibuyelisa kwi-reality shuthi lapha ya uma ngabe usubukisisa kahle lapha yana ke manje shuthi la sasinani la uma ngabe uthi uvula lo muntu lo kanje yana asiye sithi kum-extender kancane okushuthi lo mengabe umhlalise lapha kwiplane bukusisa kahle ke nangya shuthi nalo and nalo uyaqhubeka nangya shuthi exercise shuthi le A4 paper le ngendlela tuyivule ngayo and mengabe uyivula still nalabo 90 abalapha phezulu abaphelile kuyabonakala and lezo zinto ke kushuthi ke igcina ima kanjeyana shuthi le this is the vertical plane this is the horizontal plane kuyabonakala la engakhona and zonke lezo zinto bafundi zizonilekelela ekutheni nibo umaster bani be3D ngoba sifuna umuntu ozothi mengabe eyo attempt ama questions elokhuzaneni e3D kube ukuthi ke uyahluleka kwenzakalani ke manje uma ngabe sebetesta khumbula ke manje tesishoyo laphansi ukuthi njalo mengabe ukhuluma ngelokhuzaneni ngetrigonometry yakwa grade 12 itrigonometry yakwa grade 12 ithi ke uyohleza unayo horizontal plane but ube nawo ama vertical plane kodwa kuyomela ulazi udaba lakho kuyabonakala uma ngabe sithi sina kuyomela ulazi udaba lakho sizokwenzela ipractical work nje kalula and mangabe sikwenzela ipractical work and izokusebenzela nawe ujabule ubone ukuthi ha kanti izinto zilula kanje la kanti sonke isikhathi mina ngangihlulwa yini sikhuluma ke manje nomfundi okufunda umatric and wagcina la njalo mengabe ethola iquestion ekanje yana agcine nezinkinga ukuthi akwenzakalani into yayidala ukuthi ibe nenkinga ngaboni ukuthi 3D angakwazi ukuhlukanisa phakathi kwe3D ne2D kuyabonakala and kulezo zinto ke into yayidala lokho umfundi ukuthi ke uma ngabe kuthiwa unikezwe idiagram wena kuyomela ukuthi ube nale imagination esinayo ngamanye amazwi okusho ukuthi itriangle yakho bayibeka kanjeyana kwiplane kuyabonakala and isuka ihleli ngalendlela kwiplane kuyabonakala and ihorizontal plane shuthi le ihorizontal plane mase kuzoba ama vertical bala phayana ama vertical plane aphuma kwi-A4 paper sithi thina ke manje sikhuluma ngani sikhuluma ngetriangle ngamanye amazwi bathi ke indlela esivule ngayo shuthi iyomedana ihlale kanjeyana basuke sebekuvezela phi bakuvezela le party le indaba kuthiwa i3D ingoba sine triangle eyodwa evelayo sibe ne triangle eyodwa lapha evelayo abo 90 labayana and mengabe kuthiwa lapha kune horizontal plane abaqamba amanga mfundi ngamanye amazwi horizontal plane yipi na ile ewhite oyibona la ngaphambili bona base beyabakhipha bonke labo phisa balapha ngemuva kube ngazuthi le party le lapha ewhite and iphathi kube ngathi ibheke phansi mengabe uthi uyayibukisisa kahle ngamanye amazwi ungabhekile phansi isuke ngempela ihleli kanjeyana kodwa wena ngendlela osuke ibuka ngayo isuke idotshwe ngayo kube ngazuthi ibheke phansi nalabo 90 indlela osuke babuka ngayo lapha yana basuke kube ngazuthi nje abo 90 ababhendile no kusuke kuyabo 90 abame kanjeyana kodwa manje uthi incinziwe leyo nto and wayibona ke kube ngazuthi ke o90 bakhona abagwegwile and enye into eyenzakalayo lapha yana eyesibili efanele uyigade lapha ephepheni ukuthi alesikhathi usudwetshelwe lo umuntu kuzokwenzakalani manje kuzomedane ukuthi ke le diagram sizoyithatha nje siyidwebe before siqhubeke nomsebenzi ngamanye amazwi diagram yakho uma ngabe usuyidweba nasephepheni indlela eyodwebeka ngayo iyofike sizoyidweba nje khona uzoyibuka soyidweba nje phambi kwakho khona ke kuzukhale
shuthi la i-diagram mangabe sebekutesta sifuna nje ukuthi siyixoxise le diagram, right? Kwakuyi-A4 paper and yayisigcina isiphuma kanjani khona uzoyibukisisa kahle ungalahleki la phansi, right? Nansi diagram yakho, asike siyithathe ke sihlanganise sibuye sizosikhiphela and ishuthi la sizokhanda i-horizontal plane. So mengabe ke uneleyato leyani sayi-1D njobi kanjeyana ngithi once nje wena wayithatha le 1D yakho, right, asixhume lo layini khona sizowubona uhamba kanjani and mengabe suxhuma lo layini now ya and mase sisuka la bukisisa kahle kudlalwa kanjani manje ephepheni nansi ya and ibukisisa kahle ke manje nangomunye umuntu and uyeza lapha yana ekhoneni and mangabe sefikile ekhoneni nothisa ke lapha nansi ya shuthi le nto siwu-90 degrees lapha siwu-90 degrees and lento le ama vertical plane lawayana and le this is the horizontal plane. Uma ngabe uthi uyayibukisisa kahle ukuthi ke ngempela siwaqamba amanga lapha phansi leya plane le la izansi njalo mengabe ungena entweni kanjeyana kuyomela ukuthi uyishade mfundi wami angithiwa yizwa lonto kuyomela ukuthi uyishade ngobani leyaphathe lapha ezansi representani na ayisiwona u90 ungakulinge mengabe uthola into kanjeyana wena mase uzothi lephathe lapha yana ezansi yi-90 degrees and lonto iyobe iyiphutha elikhulu kabi ngobani na ngoba mengabe sithi siyabuka leyanto leyana ngamanye amazwi shuthi ke sizokukhombisa khona ngeke uphinde ulahleke la thina siwu-info class siyahlala nje enye into sike sizibuke ukuze mengabe sesichaza kungabi bikho umuntu ozokhala athi mina ngarojwa lapha yana ngempela lephathe lapha ezansi esibiza kuthi i-horizontal plane ivamise ukushadwa wena mangabe ukhishelwa ke ephepheni uvamise ukukhishela izinto ezikanjeyana kube ngazi ukuthi lo muntu lo empela usaxhumene kwi-triangle sike siyibukeke leyo nto ukuthi uzoyibona yini ukuthi umehluko laphi ke na akubuke le triangle yakho ke manje mengabe uyibukisisa le triangle yakho nansi ya ephepheni unikezwa kanje kuyabonakala and mengabe unikezwa kanje yana nakusisa kahle ke manje and ishuthi lento isuka ime kanje uyayibo and ibukisisa le diagram masubuka lesesikwenzele yona lapha ngesandla isuka ime kanje le diagram kuyabonakala, right? Shuthi isuka ime ngalendlela, right? Mengabe ime ngale ndlela bukisisa kahle o90 naba bakhona lapha phakathi nayibona leyo nto le phathi lesishadile ile lapha phansi lo muntu lo hleze i-horizontal plane ukuthi o90 lapha babhendile akunankinga and into ebalekile ke la mfundi ukuthi wena njalo mengabe unikezwe izinto ezikanjalo wazi ukuthi ke le phathi lapha ya ezansi noma ngayimisanga kahle, right, le phathi lapha yana ezansi wazi ukuthi nayo izobe i-triangle eqhamuka phi na eqhamuka lapha ngithi yabona nje ubona into behlehlile ochaza ukuthi ke le phathi isuka ingaphambili njengoba ishadiwe shuthi mingabe ingaphambili kuyobalula ke manje ukuthi ke ukwazi ukuyi-understand meke nje wena ephepheni bakutshela ukuthi ke ngamanye amazwi asambe sekuyona ke leyana meke nje wena ephepheni bakutshela ukuthi ke uba lapha yana u-A B C is an horizontal plane. Uma ngabe kuthiwa nje u-ABC uyi-horizontal plane wena okwazi ukuthi ke lama angles alapha phezulu ayoba ayo-90 degrees. Sinayizwa leyo nto and mangabe usuyazi kulento ukuthi lama angles alapha phezulu ayo-90 degrees because of what? Because of lento lesikwenzele yona ke thina siwu-info class sakukhombisa ukuthi ke i-plane iqhamuka kanjani i-horizontal plane nayizwa leyo nto and akasekho kumuntu osophinda dide ke ngokwe-horizontal plane ngoba iyazenzakalela mengabe uyimisa nje kahle ngempela mengabe kuthiwa ngempela uyibuka ngokwe-math uzoyibona leya triangle lapha phansi lesibiza kuthiwa i-horizontal plane and o90 labayana bafile ngobani and leya nto mengabe ihleli ngempela ihlala ngaleyo nto siba no-line of vertical mengabe eficana nelokhuzaneni ne-what is this ne-horizontal plane vele u90 usuke evese khona eyifikela ne-A4 paper yakhe and mengabe sikanjeyana ke lento ikunikeza isithombe esisobala sokuthi ke awusophinde uyikhohlwe leyanto and enye into ke futhi esifuna ukuthiphisa kuyona kule phathi le ngamanye amazwi uma ngabe kuthiwa lana ngino A utheta asithi lapha yana alpha ngamanye amazwi okusho ukuthi le phathi lena utheta mengabe umblaza no-alpha akasoze abobala lapha yana ke manje asithi ke le angle lengala
sifuna nje ukuyenza nje ngeexample ezoba lula, and le yaphathi lesikhuluma ngayo lapha yana sizoyenza nje ngephathi nje olula. Asithi lapha ya sizoba nobani ke, sizoba nolokhuzanini no Q1 right, no theta 1, sizoba no theta 2. Ngamanye amazwi theta 1 mengabe ublaza no theta 2 akasoze abo angle theta. Nayizwa leyo nto ngokwani na, ngoba le angle mengabe usuthi uyabheka ngoba le angle le mengabe uthi uyayibheka leya angle elinye side ayibona indlela ababhende ngayo, awukwazi ke ukuthi labo bantu ungabenze njani ke, ungamedana ubameasure mase uzothi angle yakhona ke izoba u-theta 1 plus theta 2 ngoba nendlela abame ngayo basikwizekile kuyabonakala. Okusho ukuthi lapha ya u-theta 1 ucalculate nje yedwa kwi-diagram yakhe, uphinde futhi u-theta 2 ucalculate yedwa kwi-diagram yakhe. And nalo 90 lo u-90 plus 90 akusiyena u-180 ingoba leya nto ayikho ngaphansi kwe-straight line. Ungakulingeke nasephepheni uyothi leya angle i-180, no, ayikho into kanjalo. Uphinde futhi ungasho ukuthi lama angles mengabuwa ede sewonke awu-360 ingoba le lapha phansi asisayibali, kuyabonakala indlela evuleke ngayo ivuleke horizontally. So manje ke i-flat indlela evuleke ngayo kwazi ke naleyo nto uphinde futhi ke uyenze uyisebenze ngaleyo ndlela. Ngamanye amazwi ke bafundi okuchaza ukuthi lapha ya and sizoyithola yonke le yanto njengoba injalo. Manje ke into efunakalayo ke okusho ukuthi lapha ya kuleza zinto leziyana sesiyazi ukuthi question kanje yana hayi sizoyishayiwe phansi, kuyabonakala. And manje ke kusho ukuthi ke grade 12 uma ngabe kuthi uyazivumela ngendlela esesichazele ngayo iplane mase sikhumbula lapha emuva la siphuma khona ukuthi kwenzakaleni emuva, grade 10 grade 11 njengoba sike sayichaza le yanto, na into wena ka grade 12 obukade uyifuna nje kuphela, otherwise uhlobo likanjena lama questions and uzophuma nalo njengoba lunjalo. And manje siyothatha ke iphepha la ngoNovember 2023 and bekuyileli note nje kuphela wena grade 12 olifunayo, okusho ukuthi bengabe siqeda iquestion leyana yango 2023 November sesiyabona ukuthi okay amanye vele sazophinde futhi siwafake, kuyabonakala. Okungenzeka ukuthi ke sizomedane singawufaka u2023 kodwa kwamanje asike siwufake uthi ukubuka kancane ukuthi ke wona wobuzwa kanjani ngalento esesikwenzele yona lapha yana, uzokwazi ukuthi uyiphendule, kuyabonakala. Right, akuthathe ke ibreak anyane encane and mase kuthi udigester lesi sichazile lapha yana sifake iquestion njengoba injalo sibuye uzothatha isibeke phi.